Assalamu alaikum. Kutman Okşbak. Günüdür Rumattu Nokatqa var kanalımın kaçışlar. Bugün biz Nokat rayonuna karıştı bir aile hükümetinin Kengeş Orta Mektebi'ne geldik. Bu Kengeş Orta Mektebi 1982 yılı kurulgan. Bu yerde hazırlıklı günde direktör Aşırbayeva Dilbar Eceke'nin kömegünde Dilbar Eceke işlep жатады hazır direktör болчу. Dilbar Eceke'den Allah razı olsun. Dilbar Eceke'nin kıganın işlerini sizlere hazır kengirek tanıştırıp ketsek. Bu 5 yıldan beri Dilbar Eceke direktör bolgondan beri muna asfalttandı. Asfalt koyuldu mektepke. Anan muna mektepterde boyaklar menен boyatты. Dilbar Ecekeç. Anan bardıq ecekler kömegünde boldu. Hazır mektepke kirip kettiz. Kengeş Orta Mektebi'ne kirip kettiz. Neme kılıp Kengeş Orta Mektebi'de kalan işleri menен sizleri tanıştırıp kettiz. Mektebikpe keldik. Bismillahirrahmanirrahim deymiz al. Kengeş Orta Mektebi'ne kirip kettiz. Жаққаныңызға лайық басыңыздар. Анан айта кеткен нәрсе, биылғы жыл несебеден 3 миллионға автоплене парой жасаптыр. Паройларын көрсетеміз. Мектептерді оңдап қойған. Жақсы қылып. Мектептерді оңдап паройларын қылып, жақсы қылып оңдап қойыптыр. Мектепте ежекелер бар екен. Бұл жерде ежекелердің немелері. Şul stol oylarda neme kılıp oturganları oңдап koyuptur. Allah razı olsun. Şol mektepleri жақсы ekan. Paroylarni bu yil jasatdir Dilbar Ecekeç. Hozir biz mana Dilbar Eceke'nin kabinetine ketdik. Direktorning kabinet Aşırbayev Dilbar Eceke kabinetine ketdik. Hozir kabinetine olsa mayak qilamiz kichkina. Ko'rishib chatni yo'lingizlar. Öçüzbey benim kanalımı kaptalыңыздар. Kaptalыңыздар hurmatly meni көрүүчүлөрүm. Ona şuntip mektepte aylanıp жүрөбүz. Bul direktör Rıza Keptir, Aşırbayeva Dilbar Eceke'den Allah razı olsun. Bul mektepte 5 yıldan beri Kırgız Respublikası boyunca, Kırgızstan boyunca, Nokat rayon boyunca 5 yıldan beri testten birinçilik alıp yurdat. Okuçuları her жақта okuşup жатат. Allah razı olsun. Şu Zaitova direktör Nur'un olsa Zavuç Zaitova Aynur Eceke'den Allah razı olsun. Baktığıl Eceke'den başka Eceke'lerden Allah razı olsun. Ben bilgenden şu anın devlet ekenim. Dilbar Eceke, Aynur Eceke, Baktığıl Eceke'lerden Allah razı olsun. Şuların kömegünde жақсы işler bolup жатат. Şu mektepte жүрөбүz hazır. Mektepten yapıyan tartıp Kengeş Orta Mektebi'nin kılgan işlerini tartıp жүрөбүz. Hazırdağı biz yere kalıp kettik. Şunu tarsak bulut. Bu yerde kraska mınağı kızıldan ıssık su eken, jaşıldan muzal su çıgat eken. Bu Eceke'nin kılgan beyneti. Bu yerde emayet kessek bu murdaları tok menен işleydi. Hazır bıyılgı жылы Құда қалса bir ara juman içinde kömürмен жылыйтырған болып қаптыр. Kömürмен жылып балаларға ысык тамақ бере тұрған Сұлуой бар екен. Şu Сұлуойға кірелі. Сұлуойны көрсетсек жақсы болады эле. Сұлуойға келдік. Сұлуойда Ецекенің көмегіменен мынау жақсы келді. Печкаларды ысык тамақ бере жатады. Doğa şükür Eceke'nin Dilbar Eceke'nin kömegüne Aşırbayeva Dilbar Eceke'nin kömegünde ballara ısık tamak verip peçkası var ona işleşip жатат. Var жоғы жайында Құдайға şükür. Şontip ısık tamak berişip ne kılışıp жатат. Paroylar oңdолуп Құдайға şükür bari жақсы болуп жатат. Az sırtında көрсөтүп койсок. Biılkı 20 жылдыктын 20 yıllıklar Allah razı olsun bunday oçoqqana kılışıp tütür berişti. Allah razı olsun. Atına tavayla koyaylı. Şu 20 yıllık ballar oçoqqananı pütürüşüp жақсы neme kılıp kolga tapşırıp koyuştu. Allah razı olsun. 20 yıllıklardan 1985 yıllık ballar tütür berişti. Bu жақта peçkanın
para oylar ve para neme peçkalar keptir. Nemenin hiç katevniydi. Şular sizlerge mamat alıp ko'rsatsак жақсы болады. Орнынан алып көрсөтөлү. Же келип чүрүшүп атат экен бул жерде. İşte ustalar. Allah razı olsun, azıcık girip görüyoruz. Assalamu alaikum. Daha geldik. Biz ona peçkalarga geldik. Peçkaları kuda kalsa birer cumada işleyet eken. Plita kelipti, plita çürüp koyup atat eken. Allah razı olsun. Ona peçkalar can koyuptur. Kuda kalsa birer cumada işleyet. Kengeş Orta Mektebi, Cana Munağı, Sadiki biz ısıyt. Burada tok menen işlevçi hazır kömür menen jılıp. Kudağa şükür inşallah bir haftada oğunda olup kalat dep Dilbarıcı köşeğinde bir haftada işe kiret eken. Kömür menen işleyt. Kuda kalasa. Şol. Ana sizlerge bir aytap keter için nerse. Munağı murun mektepte tüsü bilmeye jatatlı hazır. Munağı mektepte neme kıldı. Kraskalar aşırı boyga Dilbarıcı'ya kraskalar hep neme kılıp mekteptin cemaat menen ecekeler ağaydın cemaatlar menen oңdoştu. Şul meni körüp жатқан айылdaşlarыбыз лайк басып коюңуздар, комментарий жазып коюңуздар. Мен Кеңеш Орто Мектебине келдим. Кеңеш Орто Мектебини тартып жатам. Сіздерден Аллах разы болсын. Мана столовой. Столовойда балдар чай ішет. Октябрь залы жауы окшойт. Октябрь залын көрсөтөт. Мына биздин мектепме? Биздин мектеп Кеңеш Орто Мектеби. Кеңеш Орто Мектебин тартып жүрөбүз. Жакшы. Dilbarıcı'dan Allah razı olsun. Aşırı Dilbarıcı'nın kömөгүндө болуп жатат. Şunun birge жардамчысы директору Мама Заитова Айнура эжеке, завуч Үркүнбаева Бактыгүл эжеке тарбиялык завуч болсо керек. Мына жерде эжекелер агайлардын немелери бар экен. Mekteptin sıyımlıktarı deydi. Mekteptin sıyımlıktarı mı var şimdi yerde? Körüp alыңыздар. Emin kol eşikti daha tartağız da. Mekteptin sıyımlıktarı deydi. Mekteptin sıyımlıktarı şolgar. Okuşlar kelip jatat eken. Muna Dilbarıcı'nın 5 yıldağı emgegi asfalt kıldı. Şipirdi nolorunu uladı. Kraskaga boyadı. Manağı stollardı şu köpçülüktün nemesi takıldı. Allah razı olsun Dilbarıcı'dan. Kontüp bugün biz Kеңеш Orta Mektebi'nde oturağız. Kеңеш Orta Mektebi 1982 yıldan beri 81-82 yıldan beri işlep jatat. Kеңеш Orta Mektebi azır günde 5 yıl oldu. Aşırbayeва Dilbarıcı'nın kömөгүндө болуп атат. Aşırbayeва Dilbarıcı'dan Allah razı olsun. Şunu менен бүгүнкү көрсөтүүбүз аяктады. Сак саламатта болуңуздар, урматтуу айылдаштар, жана мекендештер. Жаккан болсо лайк басып коюңуздар, мени колдоп коюңуздар. Сиздердин колдооңуздарга муктажбыз. Биз бүгүн Нокат айылына караштуу Бел айыл өкмөтүнүн Кеңеш Орто Мектебинде отурабыз. Келдик, мектебин тартып берди, тарттык. Тилекке каршы эжеке жок экен. Директор жок кетиптир. Эжеке уруксат бердилер, тарттык, бар жолун көрсөттүк. Эми Жаққаныңызға лайк басып қойыңыздар. Сіздерден сұрағанымыз Аллах разы болсын. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху деп қоштасып кетем. 2022 жыл 9 сентябрь күні тарттық. Барыңыздарға амандық жана бейбітшілік тілеймін. Сақ саламатта болыңыздар. Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатуху.